Šić! Reci. Slušaj me, znači daš ti dva igrača i po meni ostaje. Ok, ajmo. Ok, Palmer ili Olise. Olise. Olise ili Lamine Yamal. Olise. Olise ili Messi. Koji Messi? Trenutni ili pravi? 2010. A, Messi, ali jedva. Messi 2010. Ili Petkovićev u tekmi protiv Brazila. Au. Uzet ćemo Petkovića protiv Brazila. Ok, Petković protiv Brazila ili Orša protiv Tottenhama. Au. Uzet ćemo Oršića. Ok, znači gledaj, Šiću se čini ko Dinamovac, znači Hajduk u komentare hejt, odmah, opasan. Ok, Marko Livajeva najbolja sezona, ne znam koja je, ili Oršić protiv Tottenhama. Au. Nije toliko teško, ajde molim te. Uzet ćemo Oršića. Ok, Ok, Oršić je pobjedio. A gledamo europski uspjeh. Oršić pobjeda.